Rendžerska služba prva je na frontu da zaštiti prirodna dobra u nadležnosti Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice. Ljetnji mjeseci, prema riječima komandira Ivana Veljovića, naročito su izazovni, pa osim svakodnevnih obilazaka zaštićenih područja, rendžeri od 3. jula imaju 24-časovna dežurstva na brdu Gorica. Tu imamo čuvare prirode koje smo organizovali, koji su u većem dijelu obučeni od strane službe zaštite i spašavanja i većina njih ima i te sertifikate. Sa njima u sastav, dok su još početni dani, tu su prisutni i rendžeri koji inače mimo toga svakodnevno obilaze i čuvaju Goricu, također kao i ostala zaštićena područja. Imamo i aktivan dron, u svakoj smjeni imamo po jednog rukovaoca dronom, koji sa dronom iz vazduha nadzire i kontroliše prilaze brdu, eventualno potencijalne posjetioce koji se kreću stazama i prečicama sporednim. Iako je pad temperature prethodnih dana obradovao mnoge građane, takvo vrijeme dodaje poseban izazov za rendžere na terenu. Zbog toga su prethodne dane iskoristili za dodatnu preventivnu obuku rendžera. Taktičko-pokazna vježba za pristupanje gašenju i samom gašenju. Zašto navodim pristupanje gašenju? Osnovna funkcija čuvara prirode, tako i rendžera u zaštićenom području je da prilikom pojave požara i dolaska do požara, znači javlja se službi zaštite i spašavanja, a onda se pristupa po obuci koju su svi prošli, pristupa se gašenju do dolaska službe zaštite i spašavanja. Rame uz rame sa rendžerima stoje novi sezonski članovi, čuvari prirode. Osim crnogorskih državljana, želju da sačuva prirodu od brojnih izazova izrazio je Rus Oleg Stepanov, kojem je, kako kaže, veliko zadovoljstvo da bude dio tima. Super, to je jedna vrsta od mog iskustva kao vatrogasca i za mene to prijatno što ja mogu da radim ovdje za svoju profesiju. Kako su vama izgledala prethodna 3 dana? Imali ste određene treninge na Gorici, pa kako je vama to iskustvo bilo? Veoma intenzivno i imamo lijepu opremu, sve je super. Titula najhrabrijeg člana pripala je ženi, Biljani Baltić, jednoj od 2 pripadnice agencije. U muškom kolektivu je, kako je kazala, prihvaćena izvan očekivanja. Nije to teško uopšte fizički. Malo je bilo izazovno razlačenje crijeva i to, ali oni sve pomognu tako da rutina je to samo u pitanju 2-3 puta da se odradi i ništa nije teško uopšte. Mislim da je teško, ne bih ovo ni radila, ali i nije uopšte, baš je šta znam. I prođe brzo i vrijeme i sve i uz druženje i uz svaki dogovor, sve se lako riješi. Ovo iskustvo je, kaže Baltić, obogatilo njen život, pa savjetuje svima da se oprobaju, jer, kako poručuje, doprinos očuvanju prirode daje poseban osjećaj.